ꯊꯧꯖꯔꯤ ISTV की पाउमी यंग ताबिरी बसिंग तराम उक्सरी गसी मरुभ पाउदा एजुकेशन की मतेंगना समाज दा अहोंग पुरकपना मतम कुइना सत्कनी हाइना गवर्नर डॉक्टर अश्विनी कुमार ना फोंदोखरे सोसामपुरदा अथुब मतमदा मेडिकल कॉलेज अमा लिंखना होनरगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर पुंजाथांग तोनसिंग हाइख्रे अमदी बिरमगोल कॉलेज सोमुंगना इंटर कॉलेज वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर ओइबा ngamkhre हौजिक पाउ संदोन पिजरी मखल अमतगी शक्ति सिजिनदुना समाजदा अहोंगबा अवनबा पुरकपा वागनी एजुकेशन की मतेंगना समाजदा सखोटपा अवनबा अमदी अहोंगबा पुरकपना मतम सांगना सत्कनी हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर अश्विनी कुमार फोंदोखरे हिरमसकी मतांग रिपोर्ट अमा मखल के आगे फोर्स सीजन अदुना समाज दा अहोंग पुरक तारबसु मतम कुइन चलोय हाइनसु गवर्नर डॉक्टर अश्विनी कुमार ना फोंदोकी ngasi North AOC लेबा असाजिना कॉम्प्लेक्स द पांगथोकपा गवर्नर्स अवार्ड अमदी राजकुमारी सनातुंबी देवी अवार्ड की हंथोकपगी थोरमदुदा गवर्नर ना वफम सिंह असि फोंदोकीबनी आरके सनातुंबी देवी विद्यालय मैनेजमेंट कमिटी ने सिंधुना पांगथोकपा थोरमदुदा MP डॉक्टर रिसांके सिंह गवर्नर गी लोइनबी चंदक AK अमदी कमिश्नर आरके निमाइसु सरुक याकी सोक लिसिंग चमापन मरिफु हुमदोइदगी पीबा हौकीबा अवार्ड सिंह असि हंदक चही की ओइना एजुकेशन स्पोर्ट्स अमदी ट्रैफिक पुलिस की लमदा अफबा मियोइ सिंह खंगतुना अवार्ड खुसिनकी गवर्नर्स अवार्ड ना विद्यालय असिगी महिरोय कुमारी श्रीला एलांगबमना लौकी अवार्ड असिदा लुपा लिसिंग 35 अमदी सर्टिफिकेट यावरी आरके सनातोंबी देवी अवार्ड लौक्रबसिंग अदुदी सोक लिसिंग अनि सुपना 13 क्लास 10 परीक्षादा मकोक ओइथिबी मिरांदा मोंगजम ओजादा सलाम बारुनी देवी अमदी नूरजान बेगम स्पोर्ट्स दा फेंसिंग सानरोय W थोइबी आर्म रेसलिंग प्लेयर सोराम रानी देवी जुडोगी TS कल्पना रेसलिंग गी P विद्या रानी साइक्लिंग गी प्लेयर T विद्या लक्ष्मी अमदी ताइकोंडो गी प्लेयर लेमराम जॉयप्रिया चनुने अदुगा ट्रैफिक पुलिस की आइस राशेश्वरी देवी ना फंके अवार्ड असिदा लुपा लिसिंग मंगा अमदी सर्टिफिकेट यावरी अमरोमदा हंदकता माउंट एवरेस्ट मतोन लोमना कारुबा मणिपुर मचा सिंह अमदी आरके सनातुंबी विद्यालय गी अफबा महिरोय सिंहसु मना पिदुना पुंग थौगतकी थौरमसिदा MP रिसांकै सिंहना फोंदोकीबदा फत्य हाइबा थबक सिंह यारिबा मखै तौदबा फै मणिपुर अमदी भारत ngaktuna thamnanaba ekoi punna samajda afaba thabuk tausi mahiroi singsu mathokda puning sangdana mithoi mihanba oinanaba honase haiba wafam phongdoki. There is something which we must all learn. We are Manipuri. We are Indian. We are very fortunate. We have to thank the Almighty God for that. And we have to serve the country. We have to serve the state with best of our capacity. In order to render good service to our nation, we have to avoid all these evils that will affect your health, that will affect your character, that will affect everything of yours. And we have to maintain it, we have to render the best service to our country and to our state and to our community. That is what one should do. गवर्नर डॉक्टर अश्विनी कुमार ना मखातारदुना मिथोय मिहेनबा ओइबा हाइबसी मसा मसा की मतौदा कन्न होनदुना पुनिंग चंगबा अमति कथोकबा चंगी हाइके अहल लमन अमदि ममा मपाबु केदोनुंगदा थक्सी खासी कायना चलोइदबनी मणिपुर की नुपा अमदि नुपी की लिटरेसी परसेंटेज असि थागनिंगाइनि हारिदुना मगुल लेबा एजुकेशन सिस्टम अमा मणिपुर द पुरकना बहनबदा मणिपुर सरकार की थौदांग चाव हाइबा वफमसु महकना फोंदोके. I was happy to read that our state of Manipur has made tremendous progress in the last few years. However, in comparison to many countries of the world and many states of India, we are still far behind. Therefore, we need to lay greater stress on their education. Dear students and dear friends, the best way of changing people and transforming society is through education. ISTV पाउगिदमक बोये निंगथौजंग लोइनेना नाउरोइबम फिलिप्स असाजिना कॉम्प्लेक्स नॉर्थ AOC इंफाल सोसामपुरदा अथुब मतमदा चीफ मिनिस्टर गतानादुना मेडिकल कॉलेज अमा लिंखना मोहनरगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर पुंजाथांग तोनसिंग हाइख्रे ngasi minister asina namboldagi Surasampur phawbagi manungda lairiba health center singsa tur yangsan khre khongchat aduda minister Govindas MLA Loken parliamentary secretary Pithiviraj health director Bijoy yauna mari lenaba official singna sru yaki minister na Nambol primary health center Bisnupur district hospital Ningthokong primary health center Moirang community health center Kwakta primary health center amadi Surasampur district hospital gi phim sing yangsan ki health center sing asida doctor nurse amadi
दरकार ओइबा पोलमसिंग वालamba kya thengnaki health center kya da leriba ultrasound machine sing sizinaba hitabadagi packet phawba kaidana leramba thengnaki Churachandpur community health center gi saba loi khraga sizinadriba operation theater kaiduna leramba su thengnaki health center sing asida leramliba film sing ubada minister na sawa phungdo paga loinana health center sing asigi awara passing atu matamda mention lagani haiki Churachandpur district hospital gi phibam minister na yengsin baga loinana mafam atuda pangthokiba mifamda atuba matamda Churachandpur da medical college ama linkhana na base minister ga tanaraga honaragani haiki analayingi lamda thabak tawriba amadi analaying sangsing sangbat pataganagum amatana makhal amatagi ayat apan amadi athingba pibiganu haiki But in the state level, Zenin hospital was also upgraded to the status of college. State the college but in respect of Hill, we have no such institution at all now. Because in Assam the college college, but I'm not going to Dreams is central ಅದು already ಹೇಗೆ ಅವರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ go Govindas Uncle Churachandpur College Medical College ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ Wangkhem Kendri Manung Doliba Lisam Lokta Nong Saba Primary Health Sub Center ama Parliamentary Secretary K Megachandran Sangakre National Rural Health Mission ni Makadro Pala Kun Chang Saba Primary Health Sub Center adu Sangabagi Thormatuda Health Services ki Director Dr. A Bizoy Yauna Marilena official kaya yaki Thorong Marilena Megachandran Hakibada Samaj Asigi Praja Singh Lena Tina Sangana Masama Upana Lehenaba Bharasakana program kaya pakatli Thorong Singh si equipuna Kaminaduna Masigi Kana Balong na Bohona Minasi Haki Asiguma Primary Health Sub Center ama mafam asida saba si lamda masigi miyamgi yamna kana ba ama wargani haki Mayamsi namna sinama corporation piba masu government pakali program si successful besida lekai halamban inaidul miyam fulama point thagatsari Langthawal Block Congress Committee na sinduna Langthawal Kundrama Khalikai Awang Community Hall da Food Security Bill gi matang da miyam da khangana ba mifam ama pangthokre Langthawal Block Congress Committee gi miwi kya na saru yakiba thormatu da committee gi executive member Mutum Dinesh na Food Security ase thabak oina pakatna ba Congress na bill oina pass tawkhre masibu atopa political party khrana election mayada miyambu apang masibani haina haribu apamasi angko poi haina phongdoki Ningthokong Model High School asay mahan gadawri haina Ningthokong Municipal Council BJP Legislature Party na thadrok pacharol aman hari Regular Assistant Headmaster amana Headmaster in charge amadi DDO oina puriba sibu transfer totok laga Graduate Teachers amabu Headmaster in charge amadi DDO oina thamna bahona riba se niyom gi wang madani chathriba niti niyom asi sarkar gi mathong hokta batha oni haina phongdorli All Manipur Mine Irrigation Department Employees Union na tolopitu piu haina tabi tawduna changsileba khongjang asi ain gi wang madini haina department asigi assistant engineer P Kesona chief engineer gi favor da se tharatuna kihalakle hari amromda Mine Irrigation Department gi work charge amadi master role chohum gi phangpham thokpa mapal Thamapal gi tolop yauna tongan badabi kya tawduna ngarang dagi hauna khongjang changsileba asigi matangda M2 amadi MGO gi JSC gi secretariat Pulzit lari ingomna phongdor pada karmasari singna masagi hak phangnana ba democratic oiba khongjang changsin bada dabi adu pitopagi mahuta makhoida se thaktuna genbagi thabak sathak pa si yaningde opamasi mari le naba makuk thongba official singna yangsin biu amasung official singda thabak paket biu hain appeal tawki Kushimon bibi ben haije bada madu rightful demand ji dabi ji phangnana honna jara pumatamda smai dawna treatment later mama koji kadi kadi no afugi code of conduct adudu kadi kadi no hygiene dara tawriba CCS conduct rules ki matungina si punishable oi du to ya illegal oi gaina hygiene da tawse this all lem scrutiny akoi lem akoi treatment ke no mani masi akoi lairiba employees jing akoi work charge de masaroda lairiba employees mayam sing asina masi ningan na boy ade maruina masi at the best level of the chief secretary adagi additional chief secretary Alwina principal secretary Mine Irrigation poche ko ngasi mun jage segi maruina ko press ki sinaw sing la ko masi ko tangai fa masi we have to publicize all the walks of life mayam pun makta
masi notice to work kan chumi Manipur da library ki ho sagalamba saknare ba Manipur University Dr. Ais Atul Chandra gi mitam amang se Manipur University ki library da hang tokre Manipur University amadi Atul Chandra gi imung manung na sinduna library hall da pangtok pathorom atu da saknare ba musicologist L Birendra Kumar Manipur University ki vice chancellor Professor Ais Nanda Kumar Manipur Sahitya Parishad ki president E Dinamani Singh Bamiyo ki asar yaki Professor Ais Nanda Kumar na Atul Chandra gi maram da khangnana ba website ama hangdok lagani haki library ki ho sagalamba aduna nga segi library thak ase yorpa ngamli bani hana phongdoki masamak Atul Chandra gi sauroba khudol amani haina su phongdoki L Birendra Kumar na laikidraba Atul Chandra ase hiram kayada miyam gi lusingba amani mahak ase library gi ho sagana mahodaramba lamyanba amani haina su singthaki Yarang numidang dagi sukhiba kan nong na maram oiduna Manipur gi mafam kharada yum da phawba ising hazan me yauna maru lambi amadi lera khulaksing ising thumjinduna miyam da awaba mayok na oikhre Miyo Kiana Pondong Narakpada Maril Nemasakar Miyo Singna Matamga Chunaba Drain Chandaba Amadi Miyo Kiana Masa Masagi Kanduna Lam Kopsin Badagi Hana Leramba Kongbal Singh Pixelakpa Amadi Nauna Idam Dalas Seng Dabadagi Chum Namaram Oiduna Ising Sohan Manihana Wapam Kaya Pondong Narakli Oil Film Masida Sakar Kakta Tanabagi Mahutta Miyam Naso Idam Dala Ningtina Tamana Chumgi Ichaugi Awaba Mayuk Nabasi Kon Mangamani Hana Pondong Narakli Ningtam gi mahi marung thabagi matang da farmers training program amang se Imphal East ki nongpo Kaithel Manbi da pangthokre Horticulture Mission for North East Himalayan State amadi Kaithel Manbi Juvenile Club Nation da pangthok pathorom aduda farmers sing da lafu komla sampra pambi hida kapna ba pam amadi thana ba maru marang kaya su yen thoki KBK Kendrogi Dr. N Dinasandana ningtam gi maru marang gi matang da wangang ki Mushroom Thabagi Matanga subject expert Daljit Thiamna Lomi Singna Mushroom Thabagi Tabakasi Mai Pakna Pakalabadi Sentok Lambining Tina Pangmangam Hana Pongdoki Alipura Alipachana Yung Thabagi Helari Mayamala Alipi Yung Thaga Sentok Naina Yung Kai Buba Amasung Mai Magi Nomagi Income Natuna Nomagi Kitang Kaya Magi Income Horanaba Mayamala Lamyan ba irabot ki mapo kumon ke mari lena tha ama chupna pangthok kadaba Manipur Kansi haipa panamda AISF State Council amadi AISF Kumbi Zonal Council na sinduna nomi ohiba lemna lai magi kem ama Kumbi ibudu ising sabi campus ta pangthokre irabot celebration committee ki chairman hanagi MLA Mangi Kamlesh Sotin Kumar Kholaugi editor Surchandra yauna tongan tongan miu singna amadi AISF Manipur State Kilusing Bakaya Susar Yaduna Torombatu Pangtoki Comrade Mangina Lamyan ba irabot na pamjaramba manaba khunai mina mibu otaba chakhopa lamdam ama ohenaba thabum palan asi pangthokpani masida miyamna yabiduna manaba khunai ama semdana mohona misi hana pangtoki Manipur Kansi Manipur ki apunba saktam makchi Manipur da leiba jati kanglu khudingma nungsi sanana leiba iram khudingma ta chaukatpa thong manana semkatpa jati khudingma kase nungsi sanana leiba peaceful coexistence coming in harmony khungdang semkatpa ana lain ba chakhadanba adugo loina lo siu ba chakhadanba isagi pothokna ningtamna marang kaina sajaba adugo laba apunba Manipur ama Jananeta Irabu na Pamjaram Barum Raba Manipurado Madu Matam Punamakta Manipur Prajana Amadimana Lingamba Communist Party Namagi Mass Organization Kayana Mapung Pana Pangtuna Samagatara Gatarik Chuba Jananeta Irabu Palon Habum Palon Se Masiki Maru Ibadi Manipur Kansi Haiba Aduna Ekoi Maru Ibamani Sizo Hospital ki Dr. Taraga Manga Yauna Tongan ba Anaba Kaya Ngasigi kem aduda layengli medical kem aduda AISF ki maki de su hira langtha kaya liam da piki kem asida paza kaya na saru yabada AISF Manipur State Council gi maki de thangar pa phongdoraki sabki batang amada Chingtam Healthcare amadi All Manipur Working Journalists Union kusam naraga media persons singi oiba free health checkup kem ama MZ Avenue da leiba Chingtam Healthcare da pangtoki baduda asoba thaudang lokiba nurse amadi Dr. Singda Chingtam Healthcare na tharaba phongdorli
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯖꯣꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯔꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯐꯣꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯩꯁ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯁ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ NCB ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ R ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁꯅꯥꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯎꯠꯈꯤ ꯘꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯃꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ MD ꯐꯔꯤꯗ ꯈꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯝꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡ ꯄꯣꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯥꯝꯁꯨ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠ ꯆꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯥꯝꯁꯣꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯉꯥꯛꯂꯛꯇꯕ ꯁꯦꯜ ꯈꯛꯇ ꯈꯟꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ इंस्टीट्यूशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अयाब लनाई क्लिनिक चतुना अहेंब सेंफम तानबदगी मसिना लायंगसंग असि चतुना सेल इतिंग तिंगना लायंग खुदोंग चाबा लायरिबसिंगना फंगमंगमद्रे करिगुंबा लायंग बा चलबसु ngana saknaba yadaba mayumda natraga lanai क्लिनिक चतुना लायंग लगना अनाबगी पुगनिंग पेलहनबा इंस्टीट्यूशन ममल यालबा खुजुराइसिंग असिना निंगथिना तोबिदबदगी यानदना थंबा मसिना मरम ओइदुना अनाबसिंगना लनाई क्लिनिक सेल संगना एग्जामिन तौबा कया असिना इंस्टीट्यूशन असि ममिंगदगी ओइबा लायंग संग ओहले मसिना लायरबसिंगदा सोबा अवाबा कया मायोकनहले मणिपुरदा डॉक्टर सिंगना सेंदाल लंबी रोमदा चथरे हाइबसि मियामना खंगरब वाफमनि पियम सिंग असिदा मणिपुर यूथ लीगना भारत के प्राइम मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अमदी मणिपुर के गवर्नर यंगसन बिननबा मेमोरेंडम पिसिंदुना खानखरे मसिदा मरिनबा अथॉरिटीना यंगसन बिदरबदी मियाम की मतेंग लोइना अकनबा खोंजंग संगसलगने हारि हाउक्रबन हाई स्कूल नबोल की असिस्टेंट टीचर ओइबा सोराई समनाउतोन कोबा मियोय अमना नोमाइथेम प्रोजेक्ट कोबा अमदा महुत छिंजल हलगा मनाउतोन मसाना प्राइवेट स्कूल सनाइदुना लेरे मसिदा मणिपुर सरकार ने एक्शन लोकत पिनरबा कलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना पुनिंग चिंगसली कैसापात लेबा एसोसिएशन की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा वांगांगलोई थांगजम प्रेमानंदना थोदो से केस एगी टीम अमना हक्थेनना यंगसलुबदा खंगलखिबनी हाउक्रबन हाई स्कूल से अवारा पाकयाना पिकथले सरकार ने पिरकपा कंप्यूटर सेट तरा तमीनेब ओजा लेतबना अरेमदा तादुना लेरे ओजासिंग अवार पसु लेरी मणिपुर सरकारना अखदब मियंग चंगना इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग मेंकेतुना अफबा महिरोई पुथोकना बहुत अबियु बहुत छंदना ओजा ओहलिबा मनाउतोन की मथकते एक्शन लोकत पियु हाइदी थोराई सम मनाउतोन कोबा ओजा मना महाकी मोटा तिदिन ग्राउंड दिगी नोमाइथेम प्रोजेक्ट कोबा ओजा अमदा मुत महाकी खुनेता मोट सिलगा लाइता लगा महाना सगाई पौदे लेबा जेनिट एकेडमी कौबा प्राइवेट स्कूल अमा चलाइदुना लेरमबसे मसिना फाइदगी मसि फाइदगी लाइबक थिबनी हाइना कलेपाक एसोसिएशन लौजै गवर्नमेंट स्कूल दा ओजा ओइबा ओजा अमना लनाई स्कूल चलाइबा हाइबसे गवर्नमेंट स्कूल की ओजाना गवर्नमेंट स्कूल बु मुथतबा होनरी हाइबसी कलेपाक एसोसिएशन माइकेदे थमजनिंगी मसिमा थबक चथरलिबसे गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी सिंगा मतम चाला मागी तौम थोकपा फॉरेन फंक्शन सिंग दु तौदमना मरम ओइरगा असिंबा थबक सिंग सि खुदोंग चाबा सिलो परेना लौजै लोइला हाइबा गवर्नमेंट की स्कूल ला ओजा ओइबा ओजा अमना प्राइवेट स्कूल चलाया मसे मसिगी मथकता
गवर्नमेंट की सब चाबा एक्शन अथु मतम लखत पेदबनी संगाई पुरौदा हंतकी अगस्त था लिंगत्किबा गैलेक्सी सनी हाई स्कूल दा रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट ना अथिंग थमकिबदु मखा ताना अदुमक थमकिगनी फ्रनसगी पैलेस कंपाउंड लैब पांगथोकिबा पाउगी मफम अमदा जनरल सेक्रेटरी BCY अतिपूर्णा महिरुलुप असिना स्कूल अथॉरिटी अमदी ओजा सिंह हंजन हंजन उनदन वरी साननबा हाइबदा थौवा सादना लैथोई स्कूल ओजा सिंहना महिरुलुप असिबु मियामदा लान उननबा होनै हैना मराल सिकी आरएसएफ ngasi thamjaribo wafam asigi matungda pauche singda natraga kaigumba makhatana galaxy gi sattegi RSF lan gonmi anaba maka honarak labadi hujik sathariba coaching center asi phobada RSF na athing batham lakya galaxy da kaigumba galaxy senior high secondary school atopa school amada natraga kaigumba amada makoibu changja pampiram labadi RSF na aire school dugi mathakta akanba miyeng changani ani hanjungna hanjana सलिब थास की तरह की पौसे सिंदा थमय बंजुरम लेकाय दगी लाइपुपम सैतर देव शर्मा सही कुनगमापन अपोकपा एल रतन कुमार शर्मा कौबमियोय अमा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडोना फारे हारिबसै महाका केसीपी का गरिगुम हिरम अबत मरी लेने दि हारि केसीपी की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी मेंबर इंचार्ज एस मंगाना थोरप चेरोल अमदा महा केसीपी की सिम्पैथाइजर सुनते लुबसगी मनुंगदा नोयन कोब ग्रुप सुलैते मिसमबु फारगा लालोबनी लालोबगी सिम्पैथाइजर नि लालोबगा मरी लेने सिंह हाजिन बसे सिक्योरिटी फोर्स हाजन हाजन चथदुन लाकनबा तौनी हारि या स्कूल सिब मराल यानिंगदे महा कंडीशन अमत यावदना थादु हाइबा दाबिदा थौरजम मनिंग लेकाय अपुन मैना पाबिलुप ऑल मणिपुर वुमेन्स सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज थौरजम ब्रांच ना पासो पुलिस स्टेशन दा खोंजंग चक्सन खरे महा थादुक त्रिफावबा मखा ताबा खोंजंग चक्सन खिगनि हारि ngasi nutil pung mani makhairom tawa duwaida jiribam gi sorok ating bida leiba yum ama mai chakre fire service na matam chana kalhobadagi achongba maihau langpok ama tholam gadobadagi kalhore mai adu cylinder leak obadagi thokiba oramgani hana thajari jiribam da national food security beneficiary niyom chumna khananbagi matangda ADC jiribam y iboyamana preside tawduna mefam ma pangthokre mefam asida consumer affairs ki assistant director jiribam municipal council gi chairperson video amadi pradhan singh susau yaki kat pinganabagi form hayeng September 13 dagina horagana tang 15 phawba thagani pisanbagi matamna tha asigi tang 15 phawbani hari humudra mato suba RK madubir ki mapo kumon thorom manipur hindi parishad pangthokre thormasda professor N Tombi K Hemchandra amadi BS Rajkumar susau yaki BS Rajkumar na laikidraba RK madubir lamdam sigi saknareba kabi amani haina sing thaki Writers Club Manipur na bolgi 38 subamapok kumon thorom pangthokpaga loinana tourism bihari ni sing saite mana KSS subadani da pidunu kya khunna utkre thoromasda All India Radio Ifal gi hana director oramba Sagul Samendra Kumar Writers Club Manipur gi president NA Professor Manipur gi professor P Nabarchandra su saru yaki thoromasda Writers Club na thagi pang puthokpa chapong wakon release toki tungda sharing sedineba amasu pangthoki Sangai Artist Association gi anobo sumang lila nairehe masagi yaipa thoni thorom ngasi ibu yaima sumang lila salingda pangtokre thoromodu da Manipur State Kala Academy gi secretary Bideswar Sharma sumang lila council gi president Gunachandra yauna tongan bamiyo kyana saruk yaki lila sigi aibana Dinesh Tongbram ni adu director ni ibu yaima khumani ngasi narul yaipa khongjang thangaiban lorung purial gi kungatere super lingkat ki bagi thorom amadi club asigi nongna saba sanglen sangaba gi thorom pangtokre Nasi terumatu da Manipur gi ngamkai da sambal khabadagi lamdam sigi lam kaya mang khidaba sida rajniti gi khera balaitana aikoi kudimak achetpa pirep logudabani haina MLA Joy Kisna phongdokre thoromasida MPCC gi secretary Jotin Waikom amadi NYK gi president SS Dhanachandra Sharma su saruk yaki thoromasigi saruk ama oina August 13 da pangthokiba layak patana bada makok mathang tarba singda mana matum singsu yantoki Jotin Waikom na local club singna amato oibigi wakal thabak tawgadabani rajniti gi oiba thabak thorom sing yaushil loidabani samaj gi zakot khongthang gi oiba thabak khaktamak tawgadabani haiki case Joy Kisna State asigi hojik achoba issue oriba border fencing gi matang da lanai club singna achoba thodang longni NYK gi sakwa thorang gi thabak pakhalak pada mahaki market gi su piba yaba mating pangani haki akoi punama kut samnasi aduga border fencing gi maikta o chap chana jinjalaga manipur lei bo kodi mona
राजनीति दल की खनब पुनः मंगना खुद समिनरगा इंडिया गवर्नमेंट हारेगा मची चप चाबा में थमगा मणिपुर की लब इंची मत पीगुम सेना फिर अम लोंगिन सेना नारो लेपल खुंजंग अमसु तिलिबो प्रजा में हम अपील तौजरी Tamalkhong Junior High School की ओजा सिंगांगबम निशिकांतन ओजा की नेशनल अवार्ड फलकपदा स्कूल की ओजा नन टीचिंग स्टाफ अमदी SMC ना नुंगाइबा फोंगरकली Lions Club अमसुंग Lions Club इम्फाल ईस्ट नोबेमुंग दलेबा राजादुम्ब्रा सिंह वुमेन होम दलेबा अहल ओरेबा सिंह चाकलेन अमा पिजाबगा लोइना फिरोल कया मतेंग पिख्रे हारी सिंगजमई चिंगा मखा ओनाम लेरेक्तगी सागतपम तोंबगी मसानुपा याइखोंबा सागतपम कौबा चही तरा तरुकलुम सुरबा मियोय अमा सतखिबा तांग मरिगी नुमिदांग दा मयुमदगी थोरखिबदगी हंजलक्त्रे हारी महाक फुट 5 इंची 5 वांगी मसा पाई कुचुमुई महाक पु कनागुंबा सिंगना थेंगनेबिरबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन दा पाउ पिबियु हारी सकनारेबी बॉक्सर MC मेरीकॉम गोल ब्लैडर दा नुंग लेरंबदगी सिजर हॉस्पिटल दा ऑपरेशन तौदुना नुंग लोकथोखरे इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाउदा महाक ngarang thajinda sawatli haibadagi doctor da checkup tawduna ultrasound loduna yengbada nung leire khangmadagi sizada phukatura operation tawkibani hospital asagi medical superintendent Dr. S Jugindrana lusingba tim amana minute nipusan operation tawki maduda nung masa kun gatuk leramki Dr. Jugindrana Olympian boxer asagi phibam phagatle loina hayeng hospital dagi atupa matamda release toba yargani operation asina mahaki tungi sanabada karisu kudong tningai oiroi hainasu phongdoraki All Tribal Disabled Students Union na tongan batabi taksiladuna haukiba September 9 gi ahin nongyai satarkiba singi district singi ban santi oina satari ngasi union gi mihut singna Chandel da lambi thingduna khongjang junction ki hojik makatana sanabigi pawlo bisi sanabigi paw pujari Biramogol College Song Mungna Mapalak Suba A Borsan Singh Inter College Women Football Tournament ki winner oibangam khre college asi ground da satrakpa tournament asi final match ta yumbu oiba Biramogol College na Standard College bu goal tara sinoda maiti ba piki Biramogol College goal singadu ti ais umabati na goal ohum aduga Parameswari na goal ani chanmangam ki Kumalapa Hockey Stadium da Manipur Hockey National Sathariba State Level Under 19 Men's and Women's Hockey Tournament ging asi sanaki banu pigi match ta farm na Ideal Cup tirabu goal manga ani da maiti ba pikre nupagi match na farm na CO Singzamai bu goal trom do sino da maiti ba pikre atopa match amada LYC amadi Common Students Club sanabada LYC na Common Students Club bu goal om ani da thoikre match adu chai na ba topa digi lotion kidre ampana sinduna Kumalapa Artificial Top Ground Satariba Junior Boys Football Tournament ta Impal West District Association na DSA Tobal bu goal om sino da thoikre ani suba match ta Impal East District Football Association na DSA Bisnupur bu goal amamanga da maiti ba pikre District Affairs and Sports Impal West na sinduna district level inter school games ki damakta trial selection Kumala Park Sports Complex ta pangthok lagani judo gi oina sahi taraga mari amadi sahi tara ki nupa macha amadi nupi macha ki judo masana gi oina tha sigi tarani thudagi na taraga mari phawba Kumala Park indoor stadium da trial pangthok lagani aduga sahi taraga mari makha gi nupa macha amasung nupi macha gi trial selection na tha sigi taraga ni thoida sports complex asida pangthok lagani hari Manipur University gi miyang makada regional college lelong chajing na sinduna Manipur University softball tournament hayeng tang taraga mathoi da pangthok ni haina toromodu nong singi phim phatabana tang tarom du digi oina pangthok lagani hari Patiala da pangthok kadaba under 15 junior girls championship da saruk yagadaba Manipur gi team ngasi Khumalam Park hockey stadium dagi hockey Manipur gi president Jamuna na lam thakre ngasi nongma yo wakiba ainga sagi pau makata na pizari ICAR lamper patagi phangba pawgi matugina ngasi khwaidigi sakiba si Celsius degree kunga mapan dasmik mari waki aduga khwaidigi inkibana Celsius degree kun dasmik manga waki nuksata yawba ising maril gi chang ayukta chada marfudraga taret aduga numi matungda chada mudra manga waki nongju gi chang millimeter marfudraga mapan dasmik taruk waki hausi arobada maru paw amakana pizari Education ki mateng na samaj da hongba purakpara matam kuina satkani haina Governor Dr. Asini Kumar na phongdokre Surasampur da thubu matam da medical college ba lekhana na mohonar gani haina Health Minister Phunjathang Tonsing haikre amadi
बिरमगोल कॉलेज सोमबुंगना इंटर कॉलेज वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर ओइबंगम खरे आईएसटीवी पाउमियंग ताबिरी बसिंग अमुक हना खुरमदरी